Dit is vandag maandag 13 Julie. Welkom by ons luistermeditasie in die Koninkrykstyd. Ons lees 'n paar verse saam uit Romeine 8, vers 1 en 2 en ook vers 11, eers uit die 1983 vertaling en dan ook uit die Message. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Nou jy om bewus te raak van jou asemhaling. Asem in en asem uit. Raak bewus van die beweging van jou ribbekas tussen ribspiere, die longkapasiteit in en uit. En met ons in en uit asem, 'n bewussyn van die suurstof wat opgeneem word deur ons longe, die bloed, deur die bloed na elke deeltjie van ons liggaam vloei. Ons asem die Gees van God in elkeen van ons wat lewe gee. Steek vir ons 'n kers aan wat ons herinner aan die teenwoordigheid, maar ook aan die vlam van die Gees van God. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my, troos my, sterk my, leer my en lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. En Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer en vorm my tot U eer. Romeine 8 vers 1 en 2 en ook vers 11. Ek nooi jou om die teks te ontvang en dit vir 'n oomblik op jou hart te laat lê. Dalk is daar 'n woord, 'n sinsnede, gedagte wat by jou bly en laat rus dit net op jou hart. Daar's nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Vers 11. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
Wil jy ook om die message vertaling hiervan te ontvang? En dat lê dit dan ook vir 'n oomblik in jou hart. With the arrival of Jesus, the Messiah, that fateful dilemma is resolved. Those who enter into Christ's being here for us no longer have to live under a continuous low-lying black cloud. A new power is in operation. The Spirit of life in Christ, like a strong wind, has magnificently cleared the air, freeing you from a fated lifetime of brutal tyranny at the hands of sin and death. But if God Himself has taken up residence in your life, you can hardly be thinking more of yourself than of Him. Anyone, of course, who has not welcomed this invisible but clearly present God, the Spirit of Christ, won't know what we're talking about. But for you, welcome Him, in whom He dwells. Even though you still experience all the limitations of sin, you yourself experience life on God's terms. It stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, He'll do the same thing in you that He did in Jesus, bringing you alive to Himself. When God lives and breathes in you, and He does, as surely as He did in Jesus, you are delivered from that dead life. With His Spirit living in you, your body will be as alive as Christ's. Ontvang weer hierdie ongelooflike woorde uit die message vertaling, hierdie laaste gedeelte as 'n geskenk vir jou vir hierdie dag en week. It stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, He'll do the same thing in you that He did in Jesus, bringing you alive to Himself. When God lives and breathes in you, and He does, as surely as He did in Jesus, you are delivered from that dead life. With His Spirit living in you, your body will be as alive as Christ's. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, lei my. Gees van God,
vul my al meer, vorm my tot U eer. Amen.